Digel nêzîkbûn ji vekirina dergehê xandingehan, êketiya Mamûseyên Kurdistanê hojdarî de hikûmeta herêmê û bihîstin, îsala metirsiya ragirtina proseya perwerdê û wergirtina helwîstê tund û serenserî heye. Ji aliyê mamûsayan ve eger heya destpêka meha dahatî, daxwazên wan nehêne cîbicîkirin. Mekteba Tenfîziya Yêketiya Mamûseyên Kurdistanê de ragihandinekê da 5 daxwazî xistîne berçav ku heya êkê meha dahatî diyarî kiriye bû cîbicîkirin û bersivdana wan. Êkem, pêdaçûn bê xiştê helgirtina mûçê mamûsayan da. Duem, helgirtina mûçeyê cihek bû bêhête diyarkirin û dê bankê de û li hejmareka taybet bê mamûsayan bêhête danîn. Sêm, pêdana mûçeyê li jêr çi hîcedekê nehête paşxistin û 30 rojan derbas neket. Çwarem, berçavwergirtina rewşa mamûseyên xaneşîn ji pêdana mûçey. Pêncem, girîngînan bêkiriya wanebêjê û pêdan di demê xwe da. ئێمە ڕێکخراوێکین و ئەم ڕێکخراوە وەکو بڵێن ڕۆڵی خۆی دەبینێت ئێمە لەگەڵ حکوومەتە ڕاستە حکوومەت ئەڵێ پارەم نییە بارودۆخەکەی خراپە بەڵام ئێمە بارودۆخێکی تر دەبینین بۆ نمونە نرخی نەوت باش بووە لە بازارەکانی جیهان هەرێمی کوردستان ئەو نەوتە دەفرۆشێت دەیخاتە بەرچاو داهاتی گومرکی و داهاتی باج بە شێوەیەکی بەرچاو گۆڕانکاری بەسەر کراوە. Di sala derbasbûyî de jî li ser paşketina mûçê wan û baykûtkirina holên xwandinê, ji aliyê beşek ji mamûseyên Silêmanî û Germiyan û Halabja û Raparîn, leqên Yêketiya Mamûsayan bûne du berûk, beşek li gel baykûtkirinê de bûn û beşeka din jî dijî wê bûn. Cêgirê Sekreterê Yêketiya Mamûsayan jî dibêjtin, piştî wan 20 rojan ku weko molet hatiye diyarkirin, eger daxwazên wan nehêne cîbicîkirin, dê helwîstekê tund û serenserî hebît. ئومێدمان وایە وەڵاممان بدەنەوە و دایلۆگ بکەین لەسەر ئەو بابەتەوە وەڵامێکی ئەرێنیمان بەدەست بکەوێت. ئەگەر وەڵامی ئەرێنیمان بەدەست نەکات، دوای یەکینەوە ئێمە بڕیاری ترمان داوە هەنگاوی تونتور و سەرتاسەری وەردەگرێت. بەڵێ ئەو بڕیارەمان داوە چی دەکەین، بەڵام بێگومان چاوەڕوانی وەڵامی حکوومەت دەکەین بۆ ئیمزاین چی دەبێتن. Daxwazên Yêketiya Mamûsayên Kurdistanê bû pêdaçûn bê xiştê helgirtina mûçê mamûsan di demekî de ye. Beryana Nêçîrvan Barzanî serokê hikûmeta herêmê ragihandbû, rewşa aboriya hikûmeta herêmê hêşta negehiştiye asekî ku bikarin pêdaçûnê bê sîstemê mûçeyî da bikin.